Muthaki wa ngundi wa Kenya niwe Fatuma Iron Fist Zarika utuku wa ira ninakurirwa kerikithia uhotani ngucanio yake na muthaki Catherine Phiri kuma bururi wa Zambia mucibi wa gikiro kia Bantaweight. Uhotani wa Zarika urakirirwo ni marefari othe atatoni John Shipanuka kuma bururi wa Zambia, Michael Nkwe kuma bururi wa Ghana na Steve Kuuma wa Kenya. Kuria marakururu makihe Zarika point 97 gwa point 92, point 98 gwa point 95 na point 99 gwa point 92. Inarare ngucanio ya mbere ya muthaki Fatuma Zarika kuma ahote mucibi uyu mwaka muhituku bururi-ini wa Amerika agithaka na Alicia Ashley kuma bururi wa Jamaica. The world champion of the WBC is Zarika. Thutha wa uhotani ucio, Fatuma Zarika kana Iron Fist ni arakorirwo ikinyanĩria ngucanio 20 iria thakĩte atekuhotwo na agakorwo ahotetwo ngucanio 12 na ngucanio igĩrĩ agakorwo athiĩte draw. Ngucanio igĩrĩ cirakorwo cigĩthakwo Rayton Kwiri arandĩkithirie uhotani agĩthaka na Amani Daudi kuma bururi wa Tanzania, nake Michael Odhiambo arahota Amos Mwamakula kuma bururi ucio wa Tanzania.